tuanze ECD twari kabaru 414 today mbaro toja go advertise motienyoyo tori kabaru manga 180 something erinde bonds babe 600 abali kwa asentunda entangani nigo bali aboroke chiminye na 14 asebara chikonyora chibesa chobogotu ekeruba kolire emeremo nebinge na promise tuanze ECD asasa bamenyi be county Nyamira kurwa ebango elinde serikali enyore chibesa chokokora magenderero tusoko nya usangirie bangezaine kila kitu inawezekana. ECD ya bete vote na ndari jikori na karogo vote a function go vote chibesa cha ECD nchana gocha igaba se nje ba korro mo kema tukamanga otwaro je toba accommodate Council of Governors na kurwana chibesa ichi ababwata ni assess sector echisemi mbacho gya egetambo kelio airire gokinia ekerengo gechisemi. You are our hero in this nation. You are the hero. I don't think there's any other government that has put these teachers. So we are extremely happy of what you have already done, and we continue. We look forward to be working together, national government and ense moyende abateneneri bechuod mbate abambachiku ekiagera ni gekwireni amagendero maiga na nigo basabire okubwaterana eri okine kemelio ekyo Mildred Momanyi na bwatoroboturo senkira yobokirano abaremi kurwa 048G asetundubali ya Rionsakia kurwa eward ya Sengera Bosoti nigo baumirana na ba director babo elio gukwanira igoro ya kelia bakoroka oboibibwe chikiro kurwa ase abakarani iga muna tuwarenga magoso na ambakoreka naga iga bwango iga kurwa musonde Jumatatu na Aramisi magoso na arenga eba yoma na bana mbatoka bugata bana bande bachaga iga bakataka kuburukania iga barimi korende amangana yo na arachita karoreka namada na kwarenga iga nabakarani baito babwata bamura bago chabana kubatabatera tiri bakoibero murimi chikiro 2.8 ekina kigyatoga eketimono kikareta liberera kyagerira ba director baito ne chimanager kyakira akarubu maenu buna ekene na boigo nigo boigo baigwana kugenderera gotora echaengia eliokinia ebirengo byoboremi ase factory ya Ugembo gochaka bono tweruri nga tutatotora echaengia kabisa echaengia chikiro 2 ngari amatabere ne nkoro amangana ina arutwa bwatega iga twale korire buya tutabwate bweri mana rinde umugako mwene otosomiria amangana maya none chira aria egotogo toroko bena kugoto iterere ogogo togererie kiredi ase igo twatembere ndo that ko improve torore ngobori mibwakori wasubuya na henda amangana abeira maya egere torore ngakina ndu ko improve tore tonyore echire ngiya echiro echaye itayo nigwe egere tosomeria abana baitu omoerio ye nigo bakira aba director babo ngambuye mono ase okubareta amo na kuria eira yokubwaterana nabaremi gokinia oboremi bwechae batebire egendeki bakiragire ekiara ngonda bare gokerigerera kabisa abantu abo baonywe na hande batotebiriga omuntu bamanye togocha kogurecha n'umukarani n'omuntu oyo mobweka eroda so abo bande tobasiekere maiga tobasibe chingori amaguru na magoko tobarangeri bache kuboyi kuruga iga negi omochando tobwata no boibi na bwo bwato chandire nabakarani lakini bana kero ala ibaito bachicha baigwa mangana ibaminyoka gocha setore atweresire na korengana tokwa echae kagere bagoche binte biao togokwana babairere binte biao bona igo twachire twatebiria abana ibaito nga egendo tokobuna no boibi bwe chikiro bona korurero ntumete na barabwesi bare baigure mbaba isa koreta abana bari bache goitwa ginko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi gotigana no roboti rwa Mildred Momanyi nigo to so roboti ronde sigotebekana buna
amaroire ao nigagendrete koreto muchando munene asabantu abagotu ati abo nuburoire bolia bwa kansa uburoire bwa sukari pressure na bwo buroire bonde bwemeki ayande amange ebyombe ao inseria buri iria Milestone Medical Center nigo bono barobirie egucho gutwara egikaro gukwanira amanganaria agendrete koreto muchando asabagotu abu ankyo ime iyomo chobosongo musakito Hamisi Josephat na batorobotu rwasenchera yobwikirano oboroire bweskari amanyinga na bwige ngoro ngati ya maroira mange yagendete kobaga gusiria obugima bw'amanya bantu anene ime yorogongo rwa Gusii ebono nigo yaire anene nyagitari ya Milestone Medical Center kubwatira na Crystal Pathologist koarigania okoringorigo kwa bosa okukoranya reko bagokorekana ritukoriangio ime yomo cyobosongo ntu anyorenga Gusii. There are many cases of hypertension, uburere bw'emeki na pressure na diabetes. Abantu abange as a community the society mbabwata mangana uburere bw'esukari, that's diabetes. Tokamakoras Crystal Pathologist na Milestone Medical Center. What can we do to the society? We can give this free medical advice. We do free diabetic screening. We do free hypertension screening. And also because we run palliative care and also cancer center within the clinic. And we also cancer advice for those patients who are having a condition of cancer, because we also have chemotherapy department. I'm Cliff Bisonga, in the pharmaceutical advisor. I got Milestone to what medical camp in Korea Ankyo, Kisato, November 2022. aso kolingoli guko kwa mambia abaranya reko bago ikirana mbanyoleli bakalia bene liokonyora obosemia na kibara chikoba bakomenya no boriro bo asembebere yabo nabo igom banyole oboseme gati yechindagera echibaranya reko bago chitumeka chinga kibagende to koba bakomenya no borire obo aso bugima bwabo. More chronic diseases igare na yo mobile for a very long time, so the best advice you can get is on how to manage na kioranya ko manage marwira ya somobere ndagere kyota kire koria mario kyota kire kunyo korengana na Cliff Misonga niga tebire ababanyare ko bagwikirana ritukoriangyo mbanyori bagalia bene liokonyora amario gabosa maiga yabara bukolingoliwa na komanyanga mporoireki barwarete bari baito abarero baito mugochiko chagaiga ekero mwapimiru ntwarigeti chinchira mugochikonyora amario gabosa wa partner na some companies mono asuburere bw'esukari uburere bw'enkoro na ebirengo by'amanyinga asomobere ntwajonete chikamba nibere isato chigatukonya igonto chitubaya mario gabera taturusa ase ayimo gocho chakere dos kero mwaringolibu kwa manya kogenda wachikunya kuburaya ndisikubaye ngana na Jasper Moindi niga tabire okona ku okolingolingwa kwa bosa ogotangani imeyoro ngorwa Gusii kurende mbaboto murobelio koenekia ngabanyale ko bagwikira chinsemo imeyensemo ya Gusii asebo igom abantu baranyori bagalia bene kolingolingwa nabo igo koenekeligwa amaruire barwarete kini intone chipata na chite chinde ko Nairobi chinde ko even outside Kenya tubwato murobelio bo weta chi constituency chionsi chia Gusii tubwate bari batanyana ko ika Gusii dit Korea ma tubwate murobelio cha kotara chinsemo chia Nyamira, chinsemo chia Kenya, chinsemo chia Nyamira sune karkini mara from this month year aventangani. Then from next year, from January or February, nkanachi partner cheito to weta chiseme chia Gusii chionsi tuko basomi goro yendagera toko basomi na kimaranya komane chia maroira ya bachandire sana. Kuripoteria Ndizi TV kurwa obukatikati wa Muchobosongo imeye county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi. Yamano kigimo mwanchu muligiriria igondrete ekonyora mangana maya kuruwe gatesini kyauna mbemo Ndizi TV igatesini ekende te koletera mangana maya senkira ijobo ikirano kigima bono
Ekaratogendrete busio kurwa ase county ya Kisii egati ya Barundia kurwa ase county ye nigo bamuburirie omurai we county muske Simba Arati kwandra busio na kwenekia bunangwe kireniale ali abariete ira elio korab na emirubiri yabo nkogendrere buya niga baburirie usinigo bamuburirie achikobaga kire bibanda ibarabe bakoiga machinga gichumugaso nabo igokere mbura egutwa umusaki Tondemo Steven na batorobotu rwasingira yobokirano gati ya chisekta chienge ncho mirongo rwa Gusii ne sekta ya bodaboda. Esekta ye ngati achiricha mubwatisio mugavana Paul Simba Arati kubwobo chori bwaera au bono bagokirete oburai bwaye. Umurai oito Simba Arati ngo wakara ngambia muno ase gasyo ndete gukora ne gasyo ndete gukora no so bunyagitari boito ntubwata mariogo ige twa gusabira unantu abana bodaboda ese bigutu tokobera byagwete kare bibigite korosuko murai torosire tokobera mugasoko toita mugambi Simba tukwene ngambia muno okoba tuwa gwakirite kura chinyinge sana kireke wodi gwatenene egwatanganete tukwene ngambia muno ntu tokenderete gukwira ni ngambia muno rioka lakini entekanana tokonya nona mumura babere kuru stage kwanyale konyona onekende nonye nabo asensemo ya kioge gutoke wodi ya Nyakoe gati ya bwatani ba boda nigo be murunganiri oburai bwa basekerengo giechi wodi abwo batabwati okwegena nabo enchira bakubaigirira ase county aba imbara mo gabana ito batatanganete mutwari batangene mutwari benchi sub county bagweroka na bwa barai bechi wodi Mr. Gabana to washwanga barai bari ntunto bamaedi toko gosabanga mbuyo gora bana barai bechi stage egerekera ikenga kinto jora barai barato tenene stage ward chairman ye ward o sub county na barai bande bake bagonya gweroka baba security ga abamura abwo intu mbanya gotoleta lakende ga stage ntumunaga yakioge tu agete chionse bone gento kyoga toko ba misled ne rite amangana na alwa consider nini ukairo borai buya no tu avere testika ntwanya kuruba kaboni lakini vuminere konya korosi gutauniga no mumuroko kutego ku Fred Nunda ngo misridi ara abantu ntunto gwanjete onye ndirioro mobe kanga ntwa kanti testika otoete libaga paka January naligo cha kotelengere mangana itu tokone ngambia mono tolengereri aba mura abande bakorete gasike omurai onye bande ba rusi tikanda ukaigoro se sekta ya bodaboda chanyalire goikeranigwa na ndo koira na saba na bodaboda bali gwata yatekere sub county twa gochoro babere ose batatu iga batano korwe esa ward kore ward ntugo rwaribo ke kantu ajora twa abantu batano kioge togachora abantu batano iranda bagachora abantu batano mosojo mate abantu batano nento tojo kumwaga chingo bitamete murai ngwa ajora te bamura babere go kabaira ali county unanje bona ndeke bogi gatingo nyara buno bosikali we county ingo nyara asa mabera awo ibintu biri gwatu promised otoe na bino bigo acha kotokwanya mambi ndometa no murai ainetaya ndoro jama ryo angere gocha sinya gitari cheito ento buna madam boda tobwate okoboko gwate tengurusera abantu babere gaiga ndonyoro monto yo maria netokotana intungu biamono ese gasingire yo endre tokokora ndomete ngano jo sibi Gusii eito necherabe errokane ko reporter ya Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven Otigana na yubono murai wense ya Kenya muske Dr. William Ruto litukula lero niga ikire na sensemo ya Embakasi Garrison imeyo mucho Nairobi elio ekoba au kwaheri abanyanyimbo gose abanajishi ba KDF abo chikogenda sense ya DR Congo elio koleto murembe sense meyo chiburaburu nigo chigendrete ime yense yo murai wense niga boganiria maya chingaki bakogenda rero elio kwenekia abuna baletre obotoereru roboti oruo asechire yobikireno Republic of Congo, and no country in the world has been so cruelly robbed of such abundance of promise through conflict, insecurity, and instability. As neighbors with various interlinkages, the destiny of DRC is intertwined with ours. We all have a stake in a stable democratic Republic of Congo, and its security is an obligation that we commit our best effort to achieve. The DRC has made encouraging steps to stabilize, create national capacity to provide security services, as well as guarantee opportunities
for its citizens. The country remains, however, burdened with serious challenges, and I believe that we owe a brotherly duty of solidarity to meet DRC halfway and stand together until the job is done. The situation in Eastern DRC remains fluid at the operational and even at the diplomatic level. For years, peace has eluded the DRC on accounts of insecurity caused by armed groups and rebels who continue to target security agencies and civilian populations. This state of insecurity is of tremendous concern to humanity and to our region. In light of the invitation by the DRC, the deployment of a regional force in pursuit of peace and the activation of the East African Community Regional Force for stall conflict is therefore legitimate, urgent, and necessary. Gutigana na yogi karo nigo yakolekana sibunge nene mugasolero asabo bunge baira chinga gichabo gukwanira igoro yumunwa bwege Swahili abange babo nigo baru birengeri byabo na koene kyabuna nigo egiswahili kirekenge nchomono no nyabantu bande bakibikire timo kyemono kule nigo baganirie igechigosirwa butambe. Ni muhimu tujue kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha unganishi katika Afrika Mashariki. Na vile Baraza la Afrika Mashariki linazidi kuongezeka. Sasa DRC Congo imeingia na mataifa mengine yanaingia. Ni vizuri kwamba tuwe na lugha ambayo inaweza unganisha Afrika Mashariki, na lugha ambayo inaweza unganisha Afrika Mashariki ni lugha hii yetu tukufu ya Kiswahili. Ukabila utaisha ndani ya hii nchi wakati ambapo sisi sote kwa kauli moja tutakubali kuongea lugha adimu, lugha ya Kiswahili, lugha inaunganisha kila mtu. Na Mheshimiwa Spika, nikupe mfano mzuri. Angalia wanasiasa wakati ambapo wanaenda kufanya siasa mashinani wakiomba viti mbalimbali. Hawazungumzi lugha ya Kizungu kwa sababu wanajua hawatafua dafu, kwa sababu wanajua sera wanaotaka kuuza haitaeleweka ikiuzwa kwa lugha ya Kizungu ama lugha ya Kimombo. Ndio maana tukifika mashinani sisi upiga siasa na lugha ya Kiswahili, sisi uomba kura na lugha ya Kiswahili, lakini pindi tu tunapoapishwa na kuvaa masuti na kuja katika bunge hili tunajifanya wazungu zaidi ya wazungu wenyewe. Mheshimiwa Spika, shida tunayo hapa Kenya kubwa kushinda shida yoyote ambayo imetukataza tuendelee ni utengano na ukabila. Tukimaliza hiyo, Kenya itaendelea. Kwa hivyo tunahitaji chombo ambacho itaunganisha Wakenya wawe kitu kimoja. Na mimi nafikiri tukiwa na lugha moja ambayo sisi zote tunazungumza, hiyo itatusaidia. Babu Owino, yeye ni mtu wa kuongea lugha ya Sheng, pamoja na kule mjumbe wa jirani yangu ya Saboti, Mheshimiwa Kale Pamisi. Hawa ni vijana ambao lugha yao ni Sheng, na hiyo ni kupoteza lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu Sheng sio lugha ambayo inaeleweka kwa Wakenya wengi na taifa nyingi. Chinga kyokuarigania kuobochori oboke bugenderete gukorekana imiji county ya Bungoma waronigo abaraibechi kanisa abachiramo nakomoko boko Mwambu Mabonga oyo kurigetie kirugo gusugucha kurigekero kyobo senator wetrasikia make UDA obochori obo nigo burachi gukorekana kitariki 5 y'umutinyu 12 umwaka w'ikiri 2022 eliko iralibagalia ya Moses Wetangula oyo chore tuko bomonogeri ibwe bunge nene na libagerio gutigara busa. Omba Bungoma zima kubalieni na mpokee kiongozi huyu, maana mahali serikali yenye iko saizi, serikali yenye Mungu alipeana. Na kama Mungu alipeana serikali, Biblia inasema kila uongozi wowote utoka kwa Mungu. Wasihi wote mlioko Bungoma County, tafadhali tusimame nyuma ya Mwambu na tuweze kumpigia kura. Tunataka senator ambaye ataakilisha interest za watu wa Bungoma.
We don't want a senator who will be like a remote control in the hands of somebody. We want a senator who will be very independent in delivering issues that pertains the people of Bungoma. Omwaziri w'Wizara ya Public Service, Gender and Affirmative Action, Omosubati Aisha Jumwa nigo achakire merubilyo obene ase wizara yo asebono akurwa lingakiye achakire mirimo buya nigo ingiro roboti orwo omwaziri ko ase wizara ya Public Service, Gender and Affirmative Action Aisha Jumwa niga achakire merubilyo yobene oyokorwa megilyo gochia asaba kuri mirimo abajya nigo aumerana no director bwekiombe ekemogia KSG radio ekonekya buno bokoryo buya nigo of fourth estate. My name is Aisha Juma. You all know me, but now the Cabinet Secretary for Public Service, Gender and Affirmative Action. My visit here today was to officiate a program and induction course for 41 Huduma appointed staffs, and with me is my PS here and County Commissioner and the security team Mombasa and staff of KSG. Again, to familiarize myself with the staffs here, I have met the director KSG Mombasa. We have had a discussion and to meet and greet. Yeah. Abanyanyimbo imeje county ya Naroko nigo bagendrete no butuki kubwatekana no witwa kumusubati oyomo asesemo ya sugo imeje county yo kolengana n'abanyakenyambanya kenyoro nigo batebribuna omugaka bumocho yo niga kagere koba oyomo asibalia bakagere kumuita omusubati yo nakogenda bichuko. Mama wa Ipoma akiwa ameuawa na amelazwa mahali hapo. Hakuungua lakini alikuwa ameuawa akalazwa hapo. Gari ya mshukiwa ambaye inaaminika kuwa msee wa boma hii, huyu afisa wa DCI aliweza kupata chombo kinachoaminika kuwa kilitumika kwa kuua huyo mama ambaye ni mallet ya kutumika kwa matofali, ilikuwa na damu. Tukapata vifurishi vya dawa aina mara mbili ya kuua dudu ya ng'ombe na hiyo Victolas. All their kids are in school, so they're just here together. So we are going to sit down and see how we're going to approach it, because it's a difficult situation now, because the two families now are estranged, and the photos and the messages were already circulating on social media, and I think in the near future the government needs to do something on how to manage how people send alarming messages. Kwa kweli tulipofika hapa hivi tuliona hali ya watu hapa hivi walikuwa na hamaki ya hali ya juu, na kitendo kama hiki bunenchera yemo yokolenda ogunchuri yakwelire abamenyi bensemo ya Busia nigo basabiru gusumekemete asobonge omurobelyo bwosumekemete nigo chakigwa bene asensemo ya Alupe University eliyokwenekya buna obulendio buya bwebinto bitoetanaine nkoikirani gwole roboturo nyole senchera yubikirani boigo. Climate change ni changamoto kubwa sana kwa hii nchi na kwa dunia mzima, na kama nchi tumekuja pamoja tuone vile tuta changia ku address mambo ya climate change. Tumekuja na ile kitu tunaita nationally determined contribution, yani mikakati zile tutaweka kama nchi ili tu address changamoto ya mabadilisho ya hali ya anga. Tukiwa na maji ya kutosha tunaweza tumia kufanya irrigation na to increase our food security. Kama Kenya Forest Service pia tuko na kwa misitu yetu tunafanya what we call plantation establishment and livelihood scheme. Hiyo njia inatusaidia kuhakikisha ya kwamba communities wale tunafanya kazi nao wanaweza kulima msituni na wapate
chakula ya kutosha. Climate change is a big deal because it affects agriculture, which is the backbone of the whole world. It is important that we address it immediately because we needed to take action decades ago. So kupanda miti is just one of the few ways tunaweza address na mitigate climate change. Lengo letu ni kupanda miti mingi ambapo ni 1 million. Na kwanza tumepanda wa leo tumesitishia hapo mpaka ile siku mvua itakuja. Biamono kigimo mwanchuo mu ligeririo ba television ya Ndizi TV kolengana ninsa ya nendo chichikire ejire kamera ngitatu igoro yichinse isato chubo tukobwa rero wekira gabno tukora mangana maye senkire yubikirano burana gote yabulitangani magani honeta gwikirana asingencho yekemo gosekelia agende igobono murubuli bweke umbu wekali tukole Jumamosi biamono asogo tegerera na bwo kuligeria mangana maye senkira yubikirano inyora ko andase mitando yeto ya YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News Digital, na voigo ni mitande mdemenge na Twitter @Ndizi TV News, na voigo TikTok ni goto nyorobna Ndizi TV News. Biamono kigimo mwanchuo murigelia soko bomwe mwegenwa kigima na kuligelia mangana maya sinkire ya engia kigima. Bono ulitwa konya na kukuletera mangana maya sinkire yubwe kirano ni gakorukwa Joshua Auta na voigo nere Petra Mukeira. Biamono Ogoikabwa nkichinsa ikomna ibiri chamambia kera uchikomera na Brighton Makori na voigo Sara Nyarangi Utita asumurobilio obwensakia eliobono bakoe alia biriga ko kolekana asejisemo cha magazeti bakoletere omugeni mambineli tukolie lichiko gagerete abwankyo ande ake no omwegereri igo litalia litakire gotama lakini nigakoro kwa mo ni maite liachire kabisa nigakoro kwa mo lirinde gonyorande ngotebye nere mambi ogocha linde bono bakwanira mangana yelichiko kera litumambi lituko lia Alhamisi kurwa sende goikana inde lituko lia Jumamosi kertoro mirene sembeo twara butukobia